میگویند که علم اقیانوس بیکنار است. چقدری که در آن ما تلاش نماییم تا به قله مراد رسیم، اما آن همانقدر فراختر و وسیعتر می شود. ولی موفق کسی است که غواص خوب باشد، به قعر آن فرو رود و از آن دردانه ها را جمع آوری نماید. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. این ادامه سلسله صحبت ها با اشتراکچیان دور جنبستی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت می باشد. طوری که ما و شما می دونیم اینک دور جنبستی آزمون در شهر دوشنبه جریان دارد و گروه های ایجادی و تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیون بهارستان موظف شدند که نامیناسیای فیزیکا و استرونومیا را به طور وسیع انعکاس نمایند و عین حال گروه های ما در دانشگاه ملی تاجیکستان قرار دارند. روند این آزمون را ثبت و پیشنهاد شما می‌گردانند. عین حال ما صحبت داریم با یکی از اشتراکچیان این آزمون، مشهور عالمی از شهر پنجکنت ولایت سوخت. السلام علیکم. نام من مشهور عالمی میباشد. من نماینده شهر پنجکنت در همین آزمون اشتراک کننده در دوام 3 سال باز در همین آزمون اشتراک میکنم. در نامیناسیای فیزیکا و استرونومیا اشتراک میکنم. خوب، مشهور، سبب چی بود که بغیر از دیگر نامیناسیایی که در این آزمون موجود بود شما انتخاب کردید نامیناسیای فیزیکا و استرونومیا رو؟ یکمین درجه این شوق به اندازه به همین فن میباشد، برای آنکه همین طوری که ما با آسمان ستاره‌دار نگاه میکنیم با خود سوال میتیم که این چی اسراری داره ولی میگذارد و با همین چیز شوق من بسیار شد. بغیر از این با همین امام معلمای من میباشند که مرا از همین دوره کودکی با سمت فیزیکا و استرونومیا جالب کنند. یعنی از این برمیاد که استاد شما در اینجا 2 نفری که شما رو آماده میکند با آزمون جمهوری علم فروغ معرفت، این عمتون که همچنین آموزگار شما است میباشد؟ بله. خب، چقدر وقت کار کردید، تلاش کردید با دوره جمهوری آزمون؟ در دوام 3 سال باز من همین اشتراک کننده میباشم و بغیر از این باز 1 سال تیاری خود را میدیدم از صف 7 تا 8. همین صنف 8 را ما تمام کردیم و همین قرار برآمد که همین آزمون برقرار کرده می شود. همین آزمون برگزار کرده می شود. سلامت باشید. خوب، بعضی از نورسان، بعضی از کودکان نورسان رو وقتی که ما اهمیت میدهیم نسبتاً از فنهای دقیق دوری میجویند، ذوق شوق ندارند. خوب، به اندیشه شما چگونه میتوان ذوق آن نفران رو نیز به فنهای دقیق زیاد کرد؟ همین در مثالی اگر جمهوری تاجیکستان گیریم، همین آزمونی این فروغ معرفت دقت جوانان رو به همین آموزش فنهای دقیق جلب میکنند. باز همین گذراندن برنامه‌های گوناگون برای فنهای دقیق رو آموختن در تلویزیون ساختن، در تلویزیون در سامانه‌های رسمی اینترنتی. یعنی این میتواند که شوق و هوس کودکان و نورسان رو باز هم زیاد کند. بله. خواستیم فهمیم از دورهای من بعده آزمون، یعنی دورهای ناحیوی شهری، یعنی تو با دور جمهوری آمدن شما 2 دور دیگر رو الکی سپری کردید. خب اون دورها چگونه گذشتند؟ دورها اولین درجه خیلی شفاف گذشتند، زیرا که همین اعضای حکمان مردم با وجدان بودند و همه رو خوب گذراندند. در دور شهری من سزاوار جای دوم رو گشتم و در دوره ولایتی هم سزاوار جای دوم گشتم و از همون روز من این آمادگی خود رو با دور جمهوری بلندتر نمودم و حاضر اشتراک دارم. سال اول است که با دور جمهوری میآیید؟ بله، همین سال اول است که من در دور ولایتی جا گرفتم و همین راحت داده شد برای من با دور جمهوری. خب، عین حال در تالار بخش خطی این آزمون ادامه دارد و شما لکه مثال مسئله رو حل کردید. خب چگونه بود؟ دشوار.
ҳамин асосан масъалаҳое ки ба мо пешниҳод карданд душвор буданд, зеро ки мо аз тарафи мактабҳои типи нав иштирок мекунем, барои ҳамин душвортар аст. Диққат ба ҳамин душвории масъала зиёдтар дода шуд. Лекин ҳамааш он қадар душвор набуд. Ҳамин аз 5 то масъала 2 тоаш душвори сахт. бале, дар ҳама ҷо душвориҳо ҳаст ва гуфта намешавад ки ҳама кор осон аст, махсусан илмҳои дақиқ. хуб, фардо бахши шифоӣ озмун сурат мегирад. дар он бахш чӣ гуна омодагӣ доред? Омодагӣ хело ҳам ҷиддӣ, зеро ки ҳамин охирон сол аст ки ман дар мактаб таҳсил мекунам ва бояд устодони худро бо ҷоизаи намоён яъне бояд устодонро хурсанд намоед. устодон, падару модарон. воқеан ҳам ифтихор мекунам волидайн ҳангоме ки як нафар шогирди онҳо ва ё фарзанди онҳо муваффақиятро ба даст меорад дар чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. ҳамагӣ чанд савол пешниҳод гардид? 5 саволи хаттӣ пешниҳод гардид аз қисмҳои гуногуни физика, яктоаш аз фанни астрономия буд. дар саволҳои хаттӣ барои ҳалли дурусти 100% дурусти ҳар як савол 10 балл аз тарафи аъзои ҳакимон пешниҳод карда мешавад. Ҳамин умедворам ки ҳамашро дуруст 100% ҳал кардам. яъне боварӣ доред? На чандон боварӣ, бисёртар умед доред. ва як чиз ногуфта намонад ки ҳам умед ва ҳам боварӣ метавонад ки ба як ҷодаи инсонро бирасонад ва ҳамин устуворӣ, ҳамин тавонмандиро аз даст надиҳед. озмун аст ва бояд бигӯем ки ин на танҳо як озмун, ин санҷидани дониши шумо аст ва иштирок кардани шумо дар даври ҷумҳуриявӣ озмун ин худаш як ғолибият аст. садҳо нафарон буданд ки дар даврҳои гузаштаи озмун иштирок карданд, вале ба даври ҷумҳуриявӣ озмун роҳхат нагирифтанд. раҳмати калон барои калимаҳои гарматон. Ман кӯшиш мекунам ки дар даври шифоӣ маҳорати худро дар сатҳи баланд нишон диҳам. саломат бошед. ман як чизро мехостам фаҳмам ки ба омӯхтани физика аз кай шурӯъ кардӣ? аз синфи ҳафтумиам. аз синфи ҳафтумӣ? соли 2019 буд. Ман ба мактаби нав рафтам ва дар он ҷо ҳамун устоди ман диданд ки дар ман ягон вай ҳаст, фаҳмиши фанни физика ҳаст ва диққатамро хело ҳам сахт ҷалб намуданд ба ҳамин фан. мегӯянд ки 80% табиатро худи фанни физика маънӣ дод мекунад. пас аз физика барои шумо бештар чӣ писанд аст? ҳалли масъалаҳо, ҳодисаҳои физикӣ барои ман хело ҳам диққат ҷалб кунанда мебошанд, барое ки ҳамун чизе ки мо дар ҳаёт мебинем аз тарафи ҳамин илм шарҳ дода мешавад. хоб, ман инҷо мехостам барои мо ва барои бинандагон як ҳодисаи физикиро номбар кунед ки пайваста одамон ба он рӯбарӯ мешаванд. мисол бе ки наворбарии ҳамин суҳбати моҳо аз ҳисоби мавҷҳои электромагнитӣ нақл карда мешавад бар телевизионҳои онҳо. яъне вақте ки суҳбат пахш карда мешавад, он тавассути антеннаҳои махсуси мавҷпаҳнкунанда рафта то ба антеннаҳои худе ки бинандагон насб кардан мерасад. ҳаминро дар назар доред. хуб, дар табиат боз чӣ? дар табиат барои мисол раъду барқ метавонад шуд? бале, ҳамин ҳодисаи раъду барқ аз сабаби электронӣ гаштани қисмҳои поёнии абр ва сатҳи болои замин ба амал меояд. ҳамин электронҳое ки фарқи потенсиалҳошон хело ҳам баланд мебошад, дар як дам пайваст шуда ҳамин раъду барқро ба амал меояд, пайдо мешавад. машҳур аз ин бармеояд ки вобаста ба ҳодисаҳое ки дар табиат рух медиҳанд, умуман дар бораи фанни физика шумо маълумоти кофӣ доред ва бовар дорам ки агар ҳамин талош, ҳамин заҳматҳои шумо ва ҳамин
бовариҳои шумо нисбат ба фанҳои физика, махсусан ба физика ва астрономия бошад, шумо метавонед дар оянда низ як муҳаққиқи хуб, як донишманди хуб дар ҳамин самт гардед. Чун айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гаштааст, бовар дорам ки саҳми чунин наврасони фаъол мисли шумо метавонад ки ба рушди ин гуна фанҳо боз ҳам мусоидати фаъол намояд. хуб, дар анҷоми суҳбат вобаста ба баргузории ин озмун чӣ гуфтанӣ доред ва чӣ тавсияҳо медиҳед ба ҳамсолони худатон? аввалан миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки он кас ҳамин моро ҷавононро дастгирӣ мекунанд, ба сӯи илм ва маърифат мебаранд, роҳнамоӣ мекунанд. Ман ба ҳамсолҳои худ тавсия менамоям, ки ба омӯзиши фанҳои дақиқ диққати худро баландтар намоянд, зеро ки ҳамин ояндаи давлат аз тарафи ҷавонон сохта мешавад ва ҳамин барои сохтани ояндаи хуби давлат ҷавонон бояд касб ва дониш дошта бошанд. саломат бошед. Беҳтарин андешаҳо буд, фикр мекунам, барои он наврасон ва ҷавононе ки айни ҳол шабакаи телевизиони Баҳористонро тамошо доранд. Ва бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем, ки дар доираи силсила суҳбатҳо бо иштирокчиёни даври ҷанббастии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат мо суҳбате доштем бо яке аз иштирокчиён аз шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд, машҳур олимӣ. Саломат бошед. хуб, бинандагони гиромӣ, барномаҳои дигари мо идома доранд, моро ҳамроҳ бошед.